شكله والله. الناس كلها عرفت ان انا عشت. طيب هنعيد معلش معلش حاضر، هنعيد الفصول برضو. تمام، هنعيد معلش عادة سريعة كده. هنعيد عادة سريعة. طيب احنا قلنا دي فوخنتاج معناها ايام الاسبوع. دي فوخنتاج معناها ايام الاسبوع. طيب منتج اللي هو الاثنين، منتج يعني الاثنين، منتج يعني الاثنين. تمام، منتج يعني الاثنين. لا صح، انا خلاص مصحصح يا شباب، خلاص صحصحت ما تقلقوش. منتج يعني الاثنين. اوكي، منتج يعني الاثنين. تمام، بعد كده معانا دينستاج. دينستاج يعني الثلاثاء. دينستاج يعني الثلاثاء. تمام، بعد كده معانا ميتفوخ. ميتفوخ يعني الاربعاء. ميتفوخ يعني الاربعاء. تمام، ميتفوخ يعني الاربعاء. ميتفوخ يعني الاربعاء. تمام، بعد كده معانا دونستاج. دونستاج يعني الخميس. دونستاج يعني الخميس. دونستاج يعني الخميس. شدوا تكبيس شويه يا شباب، تكبيس يا شباب. حاضر اشرب قهوه. دونستاج يعني الخميس. دونستاج يعني الخميس. تمام، بعد كده معانا فرايتاج. فرايتاج يعني الجمعه. فرايتاج يعني الجمعه. فرايتاج يعني الجمعه. تمام، فرايتاج يعني الجمعه. اوكي، زامستاج. زامستاج يعني السبت. زامستاج يعني السبت. زامستاج، شكرا. زامستاج يعني السبت. زامستاج يعني السبت. اوكي، زونتاج. زونتاج يعني الاحد. زونتاج يعني الأحد. أوكي، زونتاج يعني الأحد. تمام، زونتاج. أنا نفسي والله في كوباية قهوة بجد بس انتوا عارفين طبعا كل نايم مش هينفع بقى، صح حد يعمل لها، فما خلص بقى إن شاء الله. أوكي، زونتاج يعني الأحد. تمام شباب. طيب نعيد كمان مرة معلش عليهم. قلنا منتج الاثنين، منتج الاثنين، دينستاج الثلاثاء، دينستاج الثلاثاء، ميتفوخ الأربع، شكرا. ميتفوخ الأربع. دينستاج الخميس. دينستاج الخميس. تمام، فرايتاج الجمعة. فرايتاج الجمعة. بعد كده زامستاج يعني السبت. زامستاج يعني السبت، وزونتاج يعني الأحد. طيب قلنا نفرق بين زامستاج وزونتاج. هنا زامستاج في هنا ام وفي هنا ان. زونتاج عشان ما تلخبطش بينهم. زامستاج وزونتاج. تمام كده معاكم يا شباب؟ تمام يا شباب ولا ايه؟ تمام يا شباب ولا ايه؟ تمام معاكم كده ولا؟ لو تم اكتبوا تم في الكومنتات. تمام. احنا اختبرنا الناس فيها وخلصنا من بدري. انت يعني جيتي متأخرة قوي. جيتي متأخرة قوي. طيب، شكرا ريفية، شكرا يا شباب، شكرا ليكم. تم كده كل الناس تم. احنا يعني انا بصراحة بجد متضايق عشان الخط صغير قوي. الفصول معلش هنراجع الفصول، معلش انا اسف نسيت. شكرا ليك، نسيت اراجع الفصول معلش. شكرا الهام، شكرا. طيب الفصول، احنا قلنا الفصول معانا زما. زما يعني الصيف. زما يعني الصيف. زما يعني الصيف. زما يعني الصيف. تمام، وبعد كده فرولونج. فرولونج اللي هو الربيع. فرولونج اللي هو الربيع. فرولونج اللي هو الربيع. تمام، هابست. هابست اللي هو الخريف. هاربست اللي هو الخريف. هاربست اللي هو الخريف. تمام، بعد كده فينتا. فينتا اللي هو الشتاء. فينتا اللي هو الشتاء. فينتا اللي هو الشتاء. فينتا اللي هو الشتاء، شكرا ليك. فينتا اللي هو الشتاء. تمام، زوما الصيف. فريلونج الربيع. فريلونج الربيع. تمام، هاربست اللي هو الخريف. الخريف يا شباب يا فاتي لسه الشهور. طيب هنعيد كمان قاعد على الشهور، معلش يا شباب، معلش يا شباب، هنعيد قاعد على الشهور كمان. طيب هنعيد قاعد على الشهور كمان، حاضر. طيب وفينتا اللي هو الشتاء. تمام، يبقى زوما فريلونج هاربست ودا فينتا يعني هابست. يا ممكن تقولها هيربست، يعني في ناس اصل انت يعني ممكن تقول هيربست. احنا هنا الار مش تنطق عشان ده حرف ساكن، تمام عارفين. بس لو جيت، شكرا يا ميم، شكرا يا ميم، شكرا ليك. لو جيت تقول لحد هابست وحد وسمعت حد يقول لك هيربست، هقول لك لا دي صح دي غلط، فمفيش مشكله. اوكي، هيربست او هابست مفيش مشكله. هابست عادي. تمام، هي الصح تنطق فعلا هابست.
هابست، مش هننطق الار. تمام. زوما فريلونج هابست اودا فينتا. اوكي، اودا فينتا. تمام، اودا فينتا. تمام. تمام شباب. طيب هنعيد معلش على الاشهر. شكرا 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 يا شباب، شكرا على دعمكم. طيب دي مناطق يعني الاشهر، دي مناطق يعني الاشهر. قلنا يانوا يعني يناير. فبروا اللي هو فبراير، فبروا اللي هو فبراير. وماتس اللي هو مارس، ماتس اللي هو مارس، ماتس اللي هو مارس. تمام. وابريل اللي هو ابريل، ابريل اللي هو ابريل. وماي اللي هو مايو، ماي اللي هو مايو. شدوا تكبيس يا شباب، احنا خلاص داخلين على 100,000 اهو. شدوا تكبيس معانا شويه، تكبيس يا شباب، شدوا حيلكم. خلاص داخلين على شكرا 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 للي شكرا يا شباب. طيب قلنا ماي اللي هو مايو. ويوني اللي هو يونيو. يولي اللي هو يوليو. تمام. اوجست تمام اللي هو اغسطس، اوجست اللي هو اغسطس. تمام. وسبتمبر اللي هو سبتمبر اللي هو سبتمبر. تمام. وايه تاني؟ اكتوبر اللي هو اكتوبر. تمام. بعد كده نوفمبر اللي هو نوفمبر اللي هو نوفمبر. تمام. ديسمبر اللي هو ديسمبر اللي هو ديسمبر. تمام. بعد كده قلنا داسيا، دياغي، داسيا هوندا، ديا هوندا. تمام، اللي هي القرون. شكرا يا شباب، شكرا لكم لدعمكم كده. تمام. نعيد معلش بقى الفصول اخر مره. الفصول تمام. قلنا زوما فريلونج هابست. تمام. وفينتا هابست وفينتا. زوما فريلونج هابست وفينتا. تمام شباب. تمام يا شباب، يلا بينا عشان عندنا قطعه يعني خفيفه كده، حاجه كده ان شاء الله تبقى خفيفه على الكل باذن الله. تم يا شباب. هو يعني انا في امر كده كنت يعني هنشارككم معاه صراحة. شكرا لكم يا شباب. طيب مش فاهم يا خديجة، مش فاهم عايز تعملي ايه. انا مش فاهم عايز تعملي ايه، مش فاهم والله. عايز الترجمة بالعربي ولا ايه؟ احنا عايزين نخش على القطعة، عايزين ندخل على القطعة. ماتس لا القطعة مش يعني يعني القطعة عشان الناس هتبدأ تقرأ، ف يعني مش هينفع ان انا اكتب ترجمة الجمل على القطع. فكده كده هتسمعي الترجمة وهتفهمي الجملة او الكلمة. معلش يا شباب، معلش. فمش هينفع ان انا اكتب طبعا الترجمة، هبهدل الدنيا. تمام. شباب شدوا تكبيس شوية يا شباب، تكبيس يا شباب. فيلت. تمام. حاضر. تمام حاضر. هنكتب ترجمة الكلمات الجديدة بس. تمام. هنكتب ترجمة الكلمات الجديدة بس. حاضر. الكلمات اللي مش معروفة هنكتب ترجمتها. تمام حاضر. تمام ممكن، صح ممكن يا فريدة، صح. طيب اوكي. هنا بيقول لك لانن ام التاج التعليم في الحياة اليومية. تمام. لانن ام التاج التعليم في الحياة اليومية. تمام. لانن ام التاج التعليم في الحياة اليومية. تمام. لانن ام التاج. تمام. التعليم في الحياة اليومية. شدوا تكبيس شوية يا شباب، تكبيس يا شباب، نص اكتر. شدوا تكبيس شوية يا شباب. تمام. هنا بيقول لك Lernen ist heute sehr wichtig. Lernen ist heute sehr wichtig. Lernen ist heute sehr wichtig. التعليم مهم جدا اليوم. تمام.
Lernen ist heute sehr wichtig. التعليم مهم جدا اليوم. تمام. فيعني اظن ما فيش كلمات مش يعني ما فيش كلمه مش معروفه من الجمله دي، كلها كلمه معروفه صح. Lernen ist heute sehr wichtig. Lernen ist heute sehr wichtig. تمام. Lernen ist heute sehr wichtig. التعليم مهم جدا اليوم. تمام. هو heute مش يقصد النهارده بس، لا، يقصد في الوقت الحالي. تمام. يقصد في الوقت الحالي. wichtig معناه مهم. wichtig معناه مهم. تمام. wichtig هو طبعا لما يقول هويتا مش معناه ان هو النهارده بس، لا، معناه في الوقت الحالي اللي هو في الزمن اللي احنا فيه. تمام. طيب بيقول لك Lernen ist heute sehr wichtig. التعليم اليوم مهم جدا. تمام. طيب بيقول لك viele Menschen lernen jeden Tag etwas Neues. تمام. viele Menschen ناس كتيرة lernen jeden Tag بيتعلموا كل يوم حاجة جديدة. etwas Neues شيء جديد أو حاجة جديدة. etwas Neues. تمام. etwas Neues حاجة جديدة أو شيء جديد. تمام. viele Menschen ناس كتيرة lernen jeden Tag etwas Neues. تمام. ناس كتيرة بتتعلم كل يوم حاجة جديدة. تمام. viele Menschen ناس كتيرة lernen بيتعلموا jeden Tag etwas Neues معناها حاجة جديدة. etwas Neues معناها حاجة جديدة. تمام. etwas Neues معناها حاجة جديدة. تمام. طيب بعد كده Lernen ist nicht nur in der Schule. Lernen ist nicht nur in der Schule. تمام. Lernen ist nicht nur يعني التعليم مش بس في المدارس. يقصد هنا ان التعليم مش بس في المدارس، مش في المدارس فقط. نوع معناه فقط. هنا التعليم ليس فقط في المدارس. اوكي، ليس فقط في المدارس. Lernen ist nur in der Schule. Lernen ist nur in der Schule. التعليم ليس فقط في المدارس. تمام. Lernen ist nur in der Schule. تمام يا شباب. تمام يا شباب معانا ولا ايه، ولا انتوا رحتوا فين؟ sondern auch im Alltag. sondern auch im Alltag. sondern auch im Alltag. لكن ايضا في الحياة اليومية. لكن ايضا في الحياة اليومية، ان التعليم مش بس في المدارس لكن ايضا في الحياة اليومية. تمام. sondern auch im Alltag. طب ازاي في الحياة اليومية؟ يعني قصده ايه بالكلام ده؟ تمام. قلنا sondern auch im Alltag لكن ايضا في الحياة اليومية. طب ازاي؟ اوكي. viele Menschen ناس كتير lernen Sprachen. viele Menschen lernen Sprachen. ناس كتير بتتعلم لغات. Sprachen هنا معناها لغات. viele Menschen ناس كتير بتتعلم لغات. viele Menschen lernen Sprachen. تمام. شدوا تكبيس شوية يا شباب. شكرا دوتش. شكرا ليك. viele Menschen lernen Sprachen. danke Ihnen. viele Menschen lernen Sprachen. ناس كتير بتتعلم لغات. اوكي. viele Menschen زينا كده. شكرا. viele Menschen lernen Sprachen. ناس كتير بتتعلم لغات. اوكي. ممكن لو حد عايز يسجل القطعة يا شباب. شكرا. لو حد عايز يسجل القطعة، عشان والله يعني مش عارف اسجل لايف عشان يبقى مدة كبيرة طبعا، فانا ما عنديش مساحة والله اسجل اللايف كله. طيب viele Menschen lernen Sprachen. ناس كتير بتتعلم لغات. طيب am Anfang في البداية ist es nicht leicht. تمام. am Anfang ist es nicht leicht. في البداية ليس هذا سهلا أو ليس هذا يعني leicht تبقى سهل أو يعني إيه أو حاجة خفيفة. تمام. am Anfang ist es nicht leicht. في البداية ليس هذا سهلا. أوكي. في البداية ليس هذا سهلا. am Anfang ist es. am Anfang معناها في البداية. ist es يكون هذا nicht leicht ليس سهلا. تمام. ليس سهلا. تمام. aber mit Übung لكن مع التدريبات. aber mit Übung معناها تدريب. تمام. aber mit لكن مع التدريبات. اوكي. wird es besser. aber mit Übung wird es besser. تمام. aber mit Übung. شكرا يا ميم. aber mit Übung wird es besser. اوكي. wird es besser. تمام. لكن مع التدريبات يكون هذا جيد. تمام. يصبح هذا هنا wird معناها يصبح. تمام. wird فعل فيردن اساسا، بس هنا متصرف مع الاس. تمام. ف طبعا ده فعل غير منتظم فبيتحول لفاد. اوكي. فاد اس بيسا. تمام. لكن مع تدريبات يصبح هذا جيد. تمام. aber mit Übung wird es besser. تمام. لكن مع التدريبات يصبح هذا جيد. طب ازاي؟ man kann المرء يقدر jeden Tag ein bisschen lernen. اوكي. man kann jeden Tag ein bisschen lernen. اوكي. شدوا تكبيس شويه يا شباب. تمام.
Man kann jeden Tag ein bisschen lernen. المرء يقدر يتعلم كل يوم حتى لو حاجة قليلة. اوكي، يعني يتعلم القليل كل يوم. تمام، المرء يقدر كل يوم يتعلم القليل، مش لازم كل يوم يتعلم كتير، يعني ده المقصد. تمام. Man kann jeden Tag ein bisschen lernen. Man kann jeden Tag ein bisschen lernen. تمام، ein bisschen معناها القليل. Man kann المرء يقدر، ويeden Tag معناها كل يوم، ein bisschen lernen. تمام، ein bisschen lernen. تمام. تمام. طيب بعد كده zum Beispiel زي ايه؟ قلنا zum Beispiel معناها على سبيل المثال. zum Beispiel kann man lesen. zum Beispiel kann man lesen. شكرا ليك يا ودود، شكرا يا شباب. ده مستوى A1 على سبيل المثال. zum Beispiel على سبيل المثال kann man lesen على سبيل المثال يقدر المرء انه يقرأ. zum Beispiel kann man lesen. zum Beispiel kann man lesen. zum Beispiel kann man lesen Musik hören oder mit anderen Menschen oder mit anderen sprechen. تمام، هو ممكن نجيب هنا Menschen، فهنا بقول لك ممكن إنه يتحدث مع الآخرين. تمام، Musik hören oder mit anderen sprechen، أو يتحدث مع الآخرين. تمام، يسمع موسيقى أو يتحدث مع الآخرين. تمام، anderen معناه الآخرين، وsprechen معناه يتحدث. تمام، Musik hören يسمع موسيقى، oder mit anderen sprechen أو يتحدث مع الآخرين. تمام، يسمع موسيقى أو يتحدث مع الآخرين. تمام شباب، Musik hören oder mit anderen sprechen. Musik hören oder mit anderen sprechen. تمام، إنه يقدر يسمع موسيقى أو يتحدث مع الآخرين. طيب das إيه بقى؟ Das hilft beim Lernen. Das hilft beim Lernen. ده بيساعدك في التعلم. تمام، das hilft beim Lernen. تمام، das hilft beim Lernen. das hilft يساعد. beim هنا جاي عشان طبعا helfen بتعمل داتيف، ف beim Lernen. اوكي، beim Lernen يساعدك مع التعلم او في التعلم. تمام، das hilft beim Lernen. تمام، das hilft beim Lernen. طيب وايه تاني؟ es ist auch wichtig. es ist auch wichtig يكون مهم جدا، أو es ist auch wichtig معناه يكون مهم جدا. regelmäßig zu lernen. تمام، regelmäßig zu lernen. تمام. regelmäßig zu lernen. هو بايم ده اصلا حرف جر. بايم ده هو باي حرف جر. تمام، تحول هنا بايم عشان دي بتعمل داتيف. باي ده اصلا حرف جر، معناه عند باي يعني معناه عند. اوكي، عند التعلم. اوكي، باي ده اصلا حرف جر. لكن هنا موجوده بايم عشان الاداه بتاع لانن. تمام، فديم مع برافو عليك يا حسام. فديم مع باي هتبقى بايم. بنشيل يعني هو اختصار كده بيتعمل ان باي زائد ديم، بنشيل حرف الدي والام بتبقى بايم. تمام، حرف جر في الداتيف معناه عند. اوكي، طيب بس ده مش عند لا، اللي هو عندك انت باي، عندك. تمام، باي. تمام. طيب regelmäßig zu lernen استمرار في التعلم. تمام، الاستمرار للتعلم. zu معناه الى. تمام، zu الى الاستمرار في التعلم او الاستمرار الى التعلم. تمام، يتعلم بانتظام. صح، استمرار او انتظام. تمام، مش مشكلة، بس تأتي بمعنى الحرفي الاستمرار. تمام، استمرار regelmäßig zu lernen. تمام، اوكي، ما عنديش حاجة انا. طيب keine Schritte اعتذر. kleine Schritte انا قرأتها kleine Schritte يعني خطوة صغيرة. kleine Schritte تمام صح. kleine Schritte يعني خطوة صغيرة. sind gut تكون جيدة. kleine Schritte sind gut und helfen ايه؟ فيل، وبتساعد كتير. تمام، خطوة صغيرة بتكون كويسة وبتساعد كتير. اوكي، kleine Schritte sind gut und helfen viel. تمام، وبتساعد كتير. خطوة صغيرة بتكون كويسة وبتساعد كتير. تمام، kleine Schritte يعني خطوة صغيرة. kleine Schritte بتأتي بمعنى خطوة. sind gut تكون جيدة und helfen viel وبتساعد كتير. طيب am Ende في النهاية fühlt man sich am Ende fühlt man sich
يشعر المرء بنفسه besser und hat